uria wari munini wa gavana wa kaunti ya Nyeri Dagitari Caroline Karogo, uria wari mwandiki munene wa kiama kia arigitani bururi-ini KMPDU Dagitari Ouma Oluga na uria wari seneta wa guthukio Judith Pareno ni amwe ya aruna hakuhia na mutongoria wa ODM Raila Odinga mamuritwo kuingira thirikari-ini ya Kenya Kwanza ta andiki a karu hari wa murani uria utafanitio umuthi na mutongoria wa bururi William Ruto. Dagitari Karogo amuritwo ta mwandiki mukaru wa maundu ma Afrika ya irathiro, Ouma Oluga wa motungata ma ugima wa mwiri, Jane Carey Bunya wa uruti wira wa muingi na Regina Koth wa wonjoria. Ahmed Ibrahim amuritwo kurugamirira mihango ya thirikari, Judith Pareno akamurwo gutuika wa kihoto kia muingi na maundu ma gigatiba, Stephen Saboke yukitio ukinyaniria na ICT guku nake Michael na Saron na gutuika wa utamburukia wa mahinya. Aria mathamitio kuma honge cia kurumirira wa muranio ni hamwe na Julius Bitoko uria uthamitio kuma uthami nginya githomo, Dr. Berio Kipsang kuma githomo akaiukia uthami na wandikithia wa muingi, Teresia Baika athamitio kuma utamburukia wa mahinya na akaiukia ya barabara na ukui, Harry Kimtai athamitio kuma motungata ma urigitani nginya wenji wa mahiga magoro, Riri nake Elijah Mwangi athamitio kuma wenji wa mahiga magoro nginya mathako. Iguru rio mutongoria wa bururi ni atafanitie wa murani wa mabaruthi atandatu icigo-ini itiganite ari hamwe na uria wari minista wa ugima wa mwiri Susan Nakumicha, uria utuitwo baruthi wa Kenya wa UN Habitat guku Nairobi, James Mohati atumitwo bururi-ini wa Tanzania ta baruthi wa Kenya, Riri uria urari mwandiki mukaru wa mathako Peter Tuma atumitwo bururi-ini wa DRC ta baruthi wa Kenya. Uria urari mwandiki mukaru wa ukinyaniria na ICT Professor Edward Kisiang'anio na kuri uguo ni ahururitwo mahinya na gutuo mutari wa president. Riri Amos Gathesha ahaicitio ngathi kuma mwandiki mukaru na gutuo munini wa munene wa aruti wira a muingi. Ngirivotera Kameme TV, njitagwo Mwaura Wagunya.